Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. MDC jong Mahoti constituency uba Charles Marngar hagakhat khandai tere ubnai nailar arajar arpuai ula IT ri jing tho ho menteri rangba jong jilla Konrad Konggal Sangma ban dawa ba udai ban simkhiano Mardor ban yakran ba menteri rangba jong jilla Assam nak benta ban wengno Mardor yaki pulit jong tenat Central Police Reserve Force kibala pensa nado ka khandai tere ubnai nailar arajar arpuai hagasnong laper kabadang hab hapo ka Mahoti constituency. Hagani ka dorkas uba Marngar ulaong. Balada ka sorkar Assam gadang yai peteng ban pensa yaki pulit CRPF hagani ka shnong laper nagalyang jong uru ula aijing mud yaka sorkar Meghalaya bagadai ban lek pensa no deki pulit CRPF hagasnong umman kabadang hab hapo ka jing yaka japud hapedeng ka jilla Meghalaya bat ka jilla Assam. Shusho ba Charles ula kenturu ya menteri rangba jong jilla ba unpa yaki perton CRPF bat kisipai BSF ba ulapan naga sorkar pedeng shikishnong kapod ban yada naga jingkentor pod jong sorkar Assam. Kijing ya kendu jonga batu Honorable Chief Minister Konrad Sangma badagisi kalong bai ha bai de tang ko ke topik kapang bagata ko de ha kijing jadi bat ka bai de bat ka blok tu ko jong pi suka bani tu ifi ni kniat ba ngalayo jingtip nadu shwa ka khalai tere ngalayo jingtip baga sorkar Assam kalabu ya ka CRPF kam hangthi hagasnong laper kabahap hagaraj nong tung khairem simship apo kajing pet jong karaj nong tung khairem simship Kehadin menglayo sengogum ta nakaliang jonga ngam sohun badar dihi ngalalai aga khalai trik bad ngasyam ngalap ba bidon sisa di CRPF nanti kehadin kata ngalai kenduru yo DSP jong dari boy ke jongi bad ngalai kereng sani bah kebede ba kejengbu igini ke CRPF dena kaliang jong DSP lai thu yang apa keladon kejingi keren hapadeng R KSP kata SP jong Gariboy district bat SP jong Hamran Karbi Anglong ke ha kejing ekran jong ki kabukut hi karai kalong ba namar ba SP jong ka Assam Karbi Anglong uong ba kejing bu yek CRPF kadai na kamenta ke independence day bat ia ki CRP on remove lane on weng no ha ga khan rew trek tik bas kursi kalong ba ha ga khan rew ngala ap empat weng iki ngalawat cintep khat nyau rumpat weng de menen gasngi khat pha tari rumpat weng bat hadu mentah menen ga step ngalai phone bat ginong elam snong ki ong umpat weng ya kini si artiaf kide lor kini ginong rem nak leng jonga ngala ai kini gijing tho chau chumi start jongi ban intercede ban intervene lam ya kini ga kam ban ngala tho sai hangi ba UCM jongi un pen koloi ban yakran ba de ban weng na bat lada ja baka Assam kamungan Chief Minister jongi unhab ban deploy wahab ban pa ya ki CRPF dan BSF ki jongi hakati ki snau hate ban ngala tho ang ni ba unsong wahab ban pa ya ki CRPF jongi mdei tang ham loka hakmat ka snau mloper ka ka snau umat ka bahab ya garai nung tu jonga khairim simship di hakati jingi kran bat Chief Minister mata ngala pan sawi kene nomor belai pi kelas dang don kejing thot iki pai ba akale kawan kejing dan jong CRPF piso thu tanggawai ka sai haga meneng ko nga perkhat ba yo de ki neutral force de se pa ka home ministry den rai hadin menglawat benya kam dei kumta ka dei hi bai ba ka sarkar Assam klapha ba dei tang CRPF rai ki don ki polis ki badan tu ya ka tu singiro ni thu ipi ki don ki pulit ki buan ban kendo yang ha kejing lai jonga khalai trik khalai khat nadu ka khat trik ngasong asa ante blok tu khat atrik khat lai trik hadu khat sau trik ngawan pai hadu men ban ngalap ikini gijing sisa berkhat de kata ting kata kadawan ban kendo yo Chief Minister jungi ban nakaliang ke jong Chief Minister ulak kular ban dagasi ban ai ku bleu Chief Minister bola ai la tinga ban kendo ban ha gijing kendo ula ai gijing kular ba un intervene ikni kam koloi mentahi nang ba kenombu jinge jikinong song senong jungi pi balai ngawan bani kendo kenang Chief Minister ban intervene ikni kam nomor ba kini ke jaka
kumno ka asam kalak ban kilim bagade ke jongkat tu. Kumno ka asam kalak ban kilim bagade ke jongkat. Margani ke jakah yang bagi tip gade ke disputed. Kalau very clear disputed tadi nak kata long bala dak asam ni kabuk ngir ni hapu. Nak kemudian ke jing sok sengan jong ki nong song senong ki jongi ki badan hande. Nama nak kalian jongar wa tau untahi ngong ba un ya keren banweng no iki. Deke jing kula cukur kolong untahi ke banengkong kolong banweng so. Jing la ong yu ba lada kimweng tumot ngalak tho dak ni ke jing tho ba subha ban pha ICRP. Bat kawai ngakwa banong ni toy ke jing sang kham tho ni bangi i dang gini kindiat singi mo ngi gini kindiat singi ka khat riu trik jong ni banai ni nak liang chief minister jong yu lak ya gran yo Amit Shah ubulong union home minister ban panshu slightly ki company CRPF but artly ki company nak jong ki BSF de kini ki bang ite phak no setai ro kan mo phak no hapo blok tu jong ni namar bal lada jaba ka asam kamu de kindiat agak bede but kini ki kam hapo blok tu jong ni kum unang mi khmat jong kene ke konstituensi ngayu i ba ngatip aha ye ki jing ki ba mi hong de kum bolong mentang sui tu ipi nganom pat detail kidan sipon ki kam ki bang elale hang te blok na ke benta ban pen pau bangi dei bangi ngi dei ki trai jongka din ya mentah ngi mod ngidang pen krek ki kot ki slana dong sedong ditang ko wenga kwa ban bu kene ki jing kerpat sabaro ki nong elam ki jong bagi don lese hakum kani ko por ki perlok nong yalam ki bakwa pandai seblok tu mo ngimla ban len namar ke jing so e jong ki yala ke jong ke jaka ke puta ki kwa ban len tin rei na kaliang jonga ke e bangadon mentah ni tolong bang ada kerpat baya mentahi namar bagadang klut kum ni kam da bahatan bangin syelek kum tu kam da don jing matan hadok ta ho ngai ke jing ero mana gani ke RBOF ke KSU hadin bagawan ke Karbi Student Association mo bakaong bakani ke degi jaka jongi tena kaliang jong ke KSU RBOF kile yang tu ngai ke jing ero ba mengiru iseng malang jong iru ki pen pau ba mengiru ni dei trai ke ni jaka tin rei ke bang mot ban pat nang ni sekhmat ban sulet pet yo put usam ngai iba kam dei ke por ngi bengin lek ta ke dei ke por ngi bengin penbiang ye ki jing don kam ke jongi bangin yo ela ke jong hap ke jongi dengan agar pat bat kumolong mentahi ong ipi ladang ngilet mangi sete ladang ngilet mangi lesekan mi ke jeng kelumar mangi ngilet sipang kalak bolong si genta ar genta nginwan paino manoban mat jeng kinong sok senong jongi kin mat ye ke jeng antu di manoban ba kli ye ke jeng ke bamaki ki mat de halor kene ngakwa ban keren pai ba man ngasni kenang ba daga baburam mdei bangadon daga wei pak ke jeng mot dei kenang ba ngila manon ra ye ke jeng ba ham daga ni ke jeng kun jongi namar ke jeng kun ni daga jeng snam bad daga jeng syo edat kana pos nasional ke jeng kun hi ke jongi kolong penbiang hi ke jeng kambaro ki bangi de ban penbiang dei hangta pada ngila ban pensisa inyo ela ke jong du bentahi ban ong kata ke encourage mo tengah ngamnya keren kita ke encourage dia haduk mentahi kalong ba kawan lek try ke jeng wan lek try te encouragement kawan lek try ke jeng wan jeng ke jeng bo ini ke CRPF lo mo ke jeng bo ke CRPF mentah ke jeng ya keren nangkong ke dei menta independence day den rei haduk mentaru ki 4 wen am ngaladan ni ke jeng keren baru chief minister habe de bekadiru mentah den rei namar bagani kam ha bahagi tu ki kinreu tuli mo ke kani ka hadin kam hadin dengan ngamdon ni banong lo kota bat ba imat kabahai bagin apne haduk benda dei ke pori ke pali jong ka bani pembe te ai mentah ingin nang ya syukini kinreu tuli